wo school me na ko nursing training na ko teacher training my dad ko sua ne pam na ko sua adwuma ye mabo container dia ma so still India spiritual doctor to say therefore say brabe pim ya so na baby akone na me hwe ni ho enu ti akone na mo so akon ko tumi akon ko si baby enu ti bra ya so ene no entenase ye nche ni pada se ni se tumi e wo ho ensanom anadwo sokurubu ekuda da bi na da odofo mfie bebre mfie petepe so ntimi nkoda India spiritual doctor to say therefore say bra ye no trust one on one ye oba ye ma wonka wasem fanchin ye no trust ensema hinte de beda ni didi akero be makrawa be ma ne be mesua be ma ne be mawu ntimi nya adwuma India spiritual doctor to say therefore say bra sunsumu na sunsumu aware sunsumu ni bebre da ye so basa obesu na no na masie obetimi so na no ankasa ankasa wuni asa deda no obesu na no tietia sabi ejanan anaso obesu na bia no ejane na egu no India spiritual doctor for say bra obesu na no obi da na obesu na obi no da be India doctor obi obesu da bia no okunukum obesu da bia no okunukum obesu no she school atare obesu da na oku school obesu da no otro exam India spiritual doctor say man ko ba bia akọ hwi ni ho da woni meda wa chi na hwe India spiritual doctor chira kwan o kuma say ahima kokobi 18 eda aye ya wada efiada me da ene kwesier wo ani yare me pache say glaucoma say cataracts scar na abaso ene tie ko woni operation woni me ba ya grade ya me sebra entitie ko gi no India mam de bag Ghana de bu amanfo ye tie haban ye se otumfo nyankopon na ho de ne mfa ntoso mfa moa ni woni ne ko operation wo ko woni no operation ni obi ko ye na ni operation ewi ase na ni mi na efra ene tie India spiritual doctor ka cho say maintenance man nyansa ni mo bra no chance one on one na de kudie enko yama woni no ni mo bi oba me nchen o say doctor meni ni esi apolo meni ba mso meni efra efi be ni woni India spiritual doctors woni ni hunu ade efra na sa bone da so mu ye nko ade na so ba otumfo nyankopon ada woroma ene ma betima iboko ama ni netima sa hunu ade ehunu se o si pe no sa se ni nipa da seni woni ene o kanea yeso otuo hwe ni yare nti ade obi abra babo so oba ba bi wo so kwa adwuma oba ba nti wo so kwa adwuma anaso otimi ko ba bi ma yesa woni yare nti no nipa no so ontimi ko ba bi aka wa hyedem India doctor say bra ya tuwodu tukui agbalagba anaso obi na abo odua pacho India spiritual doctors for be pimo na so mo chiwa na dia abo odua apepe to ngobongu anto nyama me pacho obra anase nkoko ene dia abo odua India spiritual doctors mo ka chiwa nyanse ande na wo ma hwe minim papa bi oba ye nchen o se doctor say di nso nsia na abomdia nso nsia be je di say e kotwa akoko konfo e twa akoko na akoko na adane eso wi eso menya hoto empepi no bo wa so bo dua pe na wasa bomodin akokoto wadu enti se dua bo no ye aduma wi dia enti wa nya di na edutuo no eye aduma eno ti ye ka cho se bra se eye nsuo ban eye bosum ban de ne dua bo dua ene yare ekum kofo bebre e fa do na ye edutuo ene dua bo eni se wotina sofo so wa bre e twa fasting all night directions ahodo park so Friday all night Wednesday all night na nkosia gadia ye catch us say tumi ho hwi ni ho bre India spiritual doctor che no no trust one on one otumfo nyankopon be fa so ama fa ahodi ahoto ayewodia na ne ayi kan osika samso nko ye bra ene nipa enko nipa ni nipa ni sika na ede eko India spiritual doctors ni number ni 0240 55 3682 0240 55 3682 0240 55 3682 India spiritual doctor say maybe you will be an tro me kan bra e mane nyo kwatenti you dey be pray for ahudi ene ahoto mfama yo woni ngandofo amu hwe eye musumfo India spiritual doctor ni papa ampa ofi India ban nche wasan akwa babi ni mebi ko ne ban ne masonko ene anwasem ko ne siwo yaso enti se wo ba no wontimi nanti wontimi nkasa akwa no se be so se be nya do so yensuo ba akwa nipa bebe se mebe ne ka fa akwa no dia India spiritual doctor asma o ka chen se fa ne ba be pimo kuma se ahema kokobi 18 eda a eye ya wada fia da memenda ene kwesera ene di dwumedi o yaso ene kwese we no nko a edambo kasakasa eno so ho de ba nyame adumi bia be boko e de ama e bia ye galamse wo ye tutututu wo ye champagne wo ye alovia wo ye dig and wash wo ye pepepe wo ye hwegum wo ye gato ne ka che se wo ye galamse na se o sample asaya India spiritual doctor aso na betimi abane ni watrase na ya masample netima sa ejide yesan se enne ahoche ni ohia eyeya e bia de etwere yare
wo de kuda da bi na to ni pediem ana se yare fufuro bi se duabo ye dutuo eso be na dia bo dua eya anto anyama eya agbalagba eya tukoi eya bochirewa eya pepe eya akonodi eya tongubo to be dia bo dua na se bosu ne dia bo dua dia India spiritual doctors mo ka chirewa na se me pa cho bra be pimo ya sue ye no trans 101 ye mo na dadwini adwendwini na efiri so okoko transcend dem bebre oko all night oko fasting prayers oko trapake so bompo eso hwentimi sidia India spiritual doctors mo ka chiwo nyina ba ko pese from the kind break kuma se ahima kokobe 18 eda a eye ya wada efia da memenda ena kwesi da you do I say love me alone we are ba mamma no 2021 India spiritual doctors mo kan ni opese ni pedese ni bia nya efiri aso en se obebia benya na ware aware me aye no ade woni be ma atena woni oba atena ene ma bebre ntimi nkoso ma ade abra you do I say love me alone come back to me woni oba bia atena wabo ni ye be bia atena wabo ni ye nenso akwan ko sigadia India spiritual doctors wo to ni sadia for se bra nyenye do I say ma they love me alone ma ye pese o tia say enye tuo enye blade busiafo ye mo bibia ajo sas mo bibia akwaba aha eye Kumawood television ene eye fiada wo hwe obre na nonso abapa wosema enkono ewo fie ha na ene eye fiada ide time with India spiritual doctor abusiafo yasaso asinkunya na se sinkunya sia na ye sedie ene ahotoso sanse India spiritual doctor onadi ahia yi na India spiritual doctor eban susumsam dia na chese bia na wonteninka but inshanka won se nei woni abompu nimpu na dwumadie yi wo hwe ye bedi nkomo susumsam de buradwen ene ntiase so na ansana nkomo nso enkwa wie na wankasa wo so no wo ba bia wo ha no wo de befa na wape anopu masibre ye frame baka yoko minyankopon ne so dwumadie yi me na medi eho echia me fiti samre de kosi se eye nongwatwe ebebo ti abusiafo frobi no bizu frobi na muka kam se ebrena so tamit India spiritual doctor ya tenase na enenso ebedi enkomo na India spiritual doctor watenase enche mekone nche na ansana no India spiritual doctor ne kira kwan ewo Kumase ahenema kokobin 18 mu wonsani faso signboard so kakraka ni pasadem fifi na ewia edem eho na India spiritual doctor obutu a oba dwumaden edema santemai Kumase man na Ghana nyina na tese enya asem ketwa enti no ne numbers no o hwe ye screen na ase a ye de agu ho enso bia na opese memfa manso a ene age na choto ho na nkomo no enkwa wiye no na tese wankasa no se bidika kai no hu ba bia wo de hawo no ebefa na ya pa no pesi bre e de amount India spiritual number 0240 553682 0240 553682 0240 553682 India spiritual doctor the number na ready amount dia kan so no se bi ka kacho hwe ye screen asen so a ye di agu of famu bia na ye pon a afro India now no edi enkomo se bi ka kan no meko India spiritual doctor enchen nemum ami ntwa me hotel me ba na akọ India enchen na makakoma na kwaba na afi enen komo hwehwe no ye de frase e de ama tweme me nko ba bia me ba sisia yo woni ndofo amu hwe eye musumfo India spiritual doctor ni papa ampa ofi India ba enche wasan kwa ba bi ne mebe ko ne ba ne masonko ene anwasem ko ne siwo yasoe enti se wo ba na wontimi nanti wontimi nkasa akora no se be so se be nya do so yensuo ba akora ni bebe se bebe ne ka fa akora no dia India spiritual doctor asema o ka chen se fa ne ba be pimu Kumase ahema kokobi 18 eda a eye ya wada efia da memenda ene kwesera ene di dwumedi o yasoe na kwase me no nko a edambo kasakasa eno so ho de ba nyame adumedi abeboko ede amon ebia ye galamsey uye tutututu uye champagne uye alovia uye dig and wash uye pepepe uye hwegum uye gato ne ka che se uye galamsey na se o simple asaya India spiritual doctor aso na betimi abane ni watrase na ya masample netima sa ejide yesan se enne ahoche ni ohia eyeya ebia de etwere yare
wo de kuda da bi na to ni pediem ana se yare fufuo bi se eduabo ye dutuo enso be na dia ba odua eya anto anyama eya agbalagba eya tukoi eya bochirewa eya pepe eya akonodi eya tongobongo to be dia ba odua na se bosu ne dia ba odua dia India spiritual doctors mo ka chirewa na se e pa cho bra be pimo ya sue ye no ntrase 101 ye mwa na dadwini adwendwini na efiri so okokota Sunday bebre oko all night oko fasting and prayers oko trap so bompa eso hwentimi sidia India spiritual doctors mo ka chirewa na ba ko pese tru America na break kuma se ahima kokobe 18 eda a eye ya wada efia da memenda ena kwesi da you do I say love me alone we aba ma mo ma no 2021 India spiritual doctors mo kan ngo pese ni pedese ni bia nya efiri yaso en se obabia benya na ware me aye no ho ade oni be ma atena oni oba atena ene ma bebre ntimi nkoso ma ade abra you do I say love me alone come back to me oni oba bia atena wabo ni ye be bia atena wabo ni ye nenso afan ko sigadia India spiritual doctors wo to ne sadia for se bra nyenye do I say ma they love me alone ma ye pese o tia say enye tuo enye blade twitwa we ne sadia aban saka bra be pimo India spiritual doctor nchene ka jiro doctor mesro ma show Bible school me na ko nursing training na ko teacher training my dey ko su ane pam na ko su adwuma ma bo container dia ma so still India spiritual doctor to say for say bra be pimo ya so na be bia ko ne na me hwe ni ho eni ti akone na mo so akwa ko tuma kwa ko si be bia eni ti bra ya so ene no entenase ye nche ni pada se ni se tumi e wo ho ensanom anadwo so kurubu ekuda da bi na da odofo mfie bebre mfie petepe enso ntimi nkoda India spiritual doctor to say for say bra ye no trust 101 ye oba ye ni ma wonka wasem fanchen ye no trust ensema hinte de be dan ni didi akyo be makrawa be ma ne be meswa be ma ne be mawu ntimi nya adwuma India spiritual doctor to say for say bra sunsumu na sunsuma ware sunsumu ni ma bebre da ye so basa obesu na no na masie obitimi so na no ankasa ankasa wuni asa de da no obesu na no tietia sabi ejanan anaso obesu na bia no ejane na egu ho India spiritual doctor for say bra obesu na no obi da na obesu na no obi no da be India doctor nche obesu da bia no kunukum obesu da bia no nukum obesu na she school atare obesu da na oku school obesu na no otro exam India spiritual doctor say man ko ba bia ko hwi ni ho da woni na da wachi na hwe India spiritual doctor kira kwan o kuma say ahima kokobi 18 eda aye ya wada efiada memenda ene kwesiar uwe ni yare be pache se glaucoma yese cataracts ese scar na abaso ene tie ko woni operation woni me ba ya grade ya me sebra entitie ko gi no India mamde bag Ghana de bu amanfo yeti ahaban yense otumfo nyankopon na ho ode ne mfa ntoso mfa moa ni woni ne ko operation ko woni no operation ni obi ko ye na ni operation ewi ase na ni mi na efra ene tie India spiritual doctor ka chose maintenance se mane nyansa ni mo bra no trans 101 na ni kudibia enko yama woni no minimo bi oba me nchen o se doctor meni ni esi apolo meni ba mso meni efra efi ba nye woni India spiritual doctors woni ni hunu ade efra na sa abo na da so mu ye nko ade na so ba otumfo nyankopon ada woroma ene ma betima eboko ama eni netima sa hunu ade ehunu se o si pe no sa se ne nipa da se ni woni ene o kanea eso tuo hwe ni yare nti ade obi abra babo so oba ba di wo so kwa adwuma oba ba nti wo so kwa adwuma aso otimi ko ba bi ma isa woni yare nti no nipa no so ontimi ko ba bi aka wa hyedem India doctors se bra ya tuwodu tukui agbalagba anaso obi na abodua pacho India spiritual doctors for be pimo na sue bo chiwa na dia abodua apepe to ngobongo antonyama e pacho bra anase nkoko ene dia abodua India spiritual doctors mo ka chiwinans ade na wo ma hwe minim papa bi oba ye nchen o se doctor se di nsuo nsia na abomdia nsuo nsia be je di se ikotwa akoko konfo itwa akoko na akoko na adane eso ewie so menya hoto empepi no bo waso obodua pe na wasa bomode akokoto wadu enti se dua bo no ye aduma wie dia enti wanya di na edutuo no eye aduma eno nti ye ka cho se bra se eye nsuo ban eye bosum ban de ne dua bodua ene yare ekum kofo bebre efado bo na ye edutuo ene duabo eni se wotina sofo so wa bre etwa fasting all night directions ahodo park so Friday all night Wednesday all night na nkosia gadia ye catch us say tumi ni ho hwi ni ho bre India spiritual doctor chenye mo trust 101 otumfo nyankopon be fa so ama fa ahodi ahoto ayewodia na ne ayi kan osika sam so nko ye bra ene nipa ni enko nipa ni enko ne mo nipa ni sika na ede eko India spiritual doctors ni number ni 0240 55 3682 0240 55 3682 0240 55 3682
Indian spiritual doctor say maybe a will be an from me can a bra and my name of quantity they have pray for Hudi and a Huton farmer. You were not for our moon shame. Therefore, make us say you try home about now your baby nas enche you come on to channel it be fresh here na India spiritual doctor my means to be say India spiritual doctor say ye ahubambo pa e na wo pa pa cho woni ichirimu wa hima kokobin na papa no wontimi mu pa na wo hawo no ompe anopmasibre emfama sanso na wo abofra ketua bi wontimi enkasa anaso wontimi nante a India spiritual doctor e na me kanfo e dia ma wo se fa abofra ne ko na bibia so wontimi rei enkoyi emfama pa se edam asifie na nipa no ato ne akasa kasa busua wontabri na mo fa ne nkoi na afei wonsi anokwan emfama mo sanso na ebusua mu tieme muna na bi agya mo sika kokko e wo fie aka chem se sika no muntimi ni se mbedi so ade nipa mogya agusu me papcho endada enei India spiritual doctor say ebusua mo kama kwantu ye na momra na mbehunu no na afei sika no wontama mo na ebusua yi musu muntimi de enie e wa brabom itimi ka fu India spiritual doctor e di amapa sanso na etwere yade pa se wo nua bema oba bi papa o maame wo fa bi ne twe yade e ha no se hunam ana se ye ntoma yade e ne yato e ama na me pacho ye India spiritual doctor e na me kanfo e di ama pa ekuro atu efie petepepe ato se sebram no mienu e ka sei ekuro no intimi enwu me pacho ye India spiritual doctor e na me kanfo e di ama wo ni fufuro do na wo ye e de kan ho e wona so ye ho no na ye di nkomodi e ebire sem no memo wo hu nya aka etoato aso na se bi ka ya njubedie no enkopim se enkwawiye no na afu ohu ba bia wo haw no odi be fa be pa no masibre eti mame ko India spiritual doctor nchen na enkoma na kwaba na afi enen koma twetwe no yemfa infrase enfama India mema ajo ma kwaba na efie boko de do badi ase se dia dance de ba na eba djuma pa wo djuma direnti to me de na me no kwani obade de amount Bade da mau pa. Maka oni bibi. Yes. Unya butche de mo. Ni ti se le wo. Ani ma mi ebubo bi bia. Eme ka se makoso we wo. Makoso. Eme ko mala mo na ko. Ena jun bebre wo kwanya mala ko. Nya ko. So ma fo swaj. Enya no ni e. So one nantina engineer ku ya ma wa no cheso as in very force e through and see ya ya ni so be bomo ni abi ko ani what even no ku ya ku ayen so ni e dia ma and be a dance eno pre yao wasu a to kra santiman Ghana man na India yeni nkomo efiti yenko da biem ena ye tatete ebusia no me odama ye kase ebusia no me a dem ade say yo me da se be se eno me public case am post dia ma oh ye kase case na se ana eye ya ni pebi distance ni tumi ana ni peyi bi owonti aka sembi eno tosua yana ye wa mamre ni amani bi ebusue bi wo so mo yi asa mo anya na fi da dane no me na dane musuo adi amabu ye ka eno me wo me mi na na me emre na ekono a ye di ko no di o mu chiri na o so mu chiri bro o so mu chiri akoji o so mu chata abuso ye so ida fam no abuso ye nyese enti se mo kokko ye dia na sa eni pa na wona bla baba dane no me dia ho aka on se enti se wo di mu to ni anase dia atri ni di ba ni measurement e saba ko e wo ko sa atri be mi nu mi ensa na di bu mi mu ato ansa e ti mi twu wo se dia ni ti mi twu bi ma no kre enti se mu ne nkum ni po but se no si pa no na wo di ye no e ti mi twu am wo ana se bia ko si pro na ye no so for 5 minutes for 10 minutes na baka wa odi ni dam on na se nim na oni so a no bo mo dia kwa 20 minutes a we say so so the problem bet me aba o eno ti enema a ewo abusua
abusuan ɛsɛ nko mo yɛ sɛ na ba just add na ba be bo abusuan every do rebi nsɛm ba ko mienu miɛnsa bi abusuan so mo nya ho bibia bi enti sɛ mo nya ho bibia bi dia ɛsɛ asɛm ba dia hwa ne firi no ɛsɛ ba be dane no ya ba be to abusuan ya ko ba sa na ɛsɛ ɔwɔ sa ni ba ko dane no mi ko abusuan tu India doctor ne bo adane ye de mam ne ma sa ba tese ni sanse ye bu ye adwuma bi ɛwɔ odi asante me mo ya di okay India obeto aso na sedana me ka no diaka no yemfa ema ahwefo sedana me boboso no yemfa diaka ema ye ahwefo na finiba wasanso ato aso e dia ma ene de ensem no se de sitie no emudo yie na menim se brewo isusu de obeto boase na wo de ewurum ne atinuma bi ase pa eye eti no mami twa kumbra me ba na fi ya to aso yo woni ngandofo amu hwe eye musumfo India spiritual doctor ni papa ampa ofi India ba nche wasan akwa ba bi ne mebi ko ne ba ne masonko ene anwasem ko ne siwo yasoe enti se wo ba na wontimi nante wontimi nkasa akora no sebe so sebe nya do so yensuo ba akora ni bebre nsem bebre ne ka fa akora no dia India spiritual doctor asma o ka chen se fa ne ba bi pim kumase ahema kokobi 18 eda a eye ya wada fia da memenda ene kwesera ene di dwumedi o yasoe ene kwase me no nko a edambo kasakasa eno so ho de ba nyame adumi bia be boko e de amaw e bia ye galamse wo ye tutututu wo ye champagne wo ye alovia wo ye dig and wash wo ye pepepe wo ye hwegum wo ye gato ne ka cho se wo ye galamse na se o simple asaya India spiritual doctor aso na betimi abane ni watrase na ya masample na tima sa ejide yesan se enne ahoche ne ohia eyeya e bia de etwere yare wo de kuda da bi na to ni pediem ana se yare fufuro bi se eduabo ye dutuo eso be na dia ba odua eya anto anyama eya agbalagba eye tukoi eye bochirewa eye apepe eye akonodi eye tongubo to be dia ba odua na se bosu ne dia ba odua dia India spiritual doctor asmo ka chirewa na se e pa cho bra be pimo yasoe ye no ntrase 101 ne yemwa na dadwini adwendwini na efiri so okokota Sunday bebri oko all night oko fasting and prayers oko trap so bompa eso hwentimi isi dia India spiritual doctor asmo ka chirewa na ba ko pese tru America na bre kumase ahema kokobe 18 eda a eye ya wada efia da memenda ena kwesi da you do I say love me alone we aba ma mo ma no 2021 India spiritual doctors more can go person the person ni dia nya every aso en say obabia benya na ware me aye no ade oni be ma atena oni oba atena ene ma bebre ntimi nkoso ma ade abra you do I say love me alone come back to me oni obabia atena wabo ni ye be atena wabo ni ye na so akwan ko sigadia India spiritual doctors wo to ne say dia for say bra nyenye do I say ma they love me alone ma the person what here say enye tuo enye blade twitwa we ne say dia aban saka bra be pimo India spiritual doctor nchene ka jiru doctor mesro ma show Bible school me na ko nursing training na ko teacher training ma de ko su ane pam na ko su adwuma ma bo container dia ma so still India spiritual doctor to say for say bra be pimo ya so na bebi akone na me hwe ni ho enu ti akone na mo so akwa ko tuma kwa ko si bebi enu ti bra ya so ene no entenase ye nche ni pada se ni se tumi ewo ho ensanom anadwo so kurubu ekuda da bi na da odofo mfie bebre mfie petepe enso ntimi nkoda India spiritual doctor to say for say bra ye no trust 101 ye oba ye ni ma won ka wasem fanchin ye no trust ensem hinted ye beda ni na didi acho be makrawa be ma ne be mesua be ma ne be mawu ntimi nya adwuma India spiritual doctor to say for say bra sunsumu na sunsumu aware sunsumu ne bebre da ye so basa obesu na no na masie obetimi so na no ankasa wuni asa deda no obesu na no tietia sabi ejanan anaso obesu na bia no ejanan na egu no India spiritual doctor for say bra obesu na no obi da na obesu na no obi no da be India doctor nche obesu da bia no kunukum obesu da bia no nukum obesu na she school atare obesu da na oku school obesu na no otro exam India spiritual doctor say man ko ba bia akọ hwi ni ho da woni na da wachi na hwe India spiritual doctor kira kwan o kuma say ahima kokobi 18 eda aye ya wada efiada memenda ene kwesier uwe ni yare me pache say glaucoma say cataracts scar na abaso ene tie ko woni no patient woni me ba ya grade ya me sebra entitie ko gi no India mamde bag Ghana de bu amanfo ye tie haban ye se otumfo nyankopon na ho de ne mfa nto so mfa moa ni woni ne ko operation ko woni no operation ni obi ko ye na ni operation ewi ase na ni mi na efra ene tie India spiritual doctor ka cho say maintenance man nyansa de mo bra no trans 101 na de kudie enko yi ama woni no
minimum bi oba me nchen I say doctor many ni esi apolo many ba mso many efra efi ba nye woni India spiritual doctors woni ni hunu ade efra na sa bo na da so mu ye nko ade na so ba otumfo nyankopon ada woroma enema betima eboko ama ni netima sa hunu ade ehunu se osi pe no say ne nipa da sani woni ene o kanea yeso to hwe ni yare nti ade obi abra babo so oba ba di wo so kwa adwuma oba ba nti wo so kwa adwuma aso otimi ko ba bi ma yesa woni yare nti no nipa no so ontimi ko ba bi aka wa hyedem India doctors say bra ya tuwodu tukui agbalagba Pikachu say yi twa ho aba na ya ba die na se mesa ko India spiritual doctor nchen na sere na no gusu a wo ka no wa chechense mu edia che India amsa ko akwa ba bi that's it aha no anu guasem so na wo ka se abusua enome no ebi o wa na je se ade bu abusua mu ya ka che abusua ne se ade we de ntse mo de mo sa eka anase mu die na bi aswodinti den pebi e do musa koka na e de hawbi aba hona awuduye basuma ye Bible kwebi Yesu Christ tumfo nyankopon ka cha Adam se mutimi die aduaba bi e wo ha bia na mmom se aduaba we die hwe na mo antra eze na owo ni nkwa duo se life and death enom do mo sa kokan dom de mo sa kokan se dane no me ma wo enu nti Yesu ye wo bi efie bi am wo bi enu nta se wo hwe ya santime mo ne Ghana mamu ha abusua bia wo na chiwade ne ade a wo mpe ye wo busua mo to oh they say de mahunyame wo hunyame fine but wo hunyame ne nkyere se enema na wo fie ona yera ana enye adwuma eye adwuma pa mo ne oni mi bi edumre bi asafo na kasa se gold be fie a me kase ko be bi kokko ye gold ho adwuma me mo asore ni asore na jidi ba na so fo pon a wo asore num edie ni mu kiti ni na pa ni mpon kwa ne de to na pa so ne de ne to ana ba ka se eja so ye ku ya de o sisa ni mom de na no a ye do to na ye na no so mbo so no e de ben de no na afere gold de woni abre wa ku sika na fi e woni abre potwe so na so ka se ni ka police ni so je nyina be fi ko ade ne bia no ye si ye chiri ko kwa ye ni ma ye mo ka cho sa mamra ne ne ma wo fi no be ye no so wonye sansa o ye sofo gold pie di avere ura bi so ye sofo enu di ye kan se abusua bia o benti ne se amamra ni amane na mpenifo nim die no mo sa ka se mi se ade ne ba bia dan wa amfanto a efiri to ete abusua bia san se o na amamra ni amane no ebi se o ko bible ma Israel fo ne bebre o mo ne ma bebre ne be se abusua 40 sa ne ma no enya no me debi nti abusua wa etu ka se ye nana no mo ti ase no anase ye nana no odi efiri se denchiro so odi efiri ba bedu akruma oba ne ma bi se ne no ye eti se ne eso edi akire unsen connected na abusua bi wo ho a na wo ho odin abusua bi wo ho a owuo ne yare ne nsensem bebre enti yes enti benefit mi tukwa kokko gina abusua no so mu tukwa no kokko gina abusua ne wie no ba bedum wie a na mo be ba akire mo be sesa ade na na ade na ba be ye no me yes abusua we pa connected na o pa krachefo o pa iskafo o pa titu ne nintini okro na ntimi nkonya fie we yeso ne se fie mu nyina ye pasa beto ko so ebo sunu ye o fie ne so na de fie ne no me ni ade saa ne ma na eye no na eche be dane no me na de aba abusua no ite ko ba sa de se mo obi o wonim de o sunsun mu e de se India doctor ne aba be ehwehwem na mam na ne o se sansa de ne ko se mo mpa ye o kwan ye fa so gya ne kwan anye bia na de ne ba aba papa ba ko mienu bi amam baka for example ye nse na nan bebre tutu kwa ko stem ni ba bi bebre ko jeje ko suni suma ba fi suma ne ba fi no wa ba ye ne ma bebre ade ama fi no di se mo mpe na mo hye ne ya na mo hye ne kom na mo mpe ne wo fi ho dia ade na ne ma na obu a mo ma munya nya mo mfa nka ne ho ma ne nko ho na problem ne ba obi wo ha na ga ye se suma na kana sequent ma fi fa ma chi mini ma mi bia owu bia na no wo owu bia na akora ni wo owu bia na akora ni wo nto so tu anamo obo so fie no nipa ne nyina no ma bo asesa ye na ma ye basa be sanse na nan mu nim die mutumi tu kwa kokko pa de ba fie no mu ntino aba ba gina efie ma ne ma na ye kama na mu de mu nyini ye be ko suku e kwa asora wo sesa ne ma na nye enti kwan sei na wo fa so ye mu se ho se ko sibro ni no de bible no ba Africa a obe che ne ma ni nyina na mamra ne na ma ne wo ya na ase wo nye oye on tontwene na de ne ye de ye to atwene enu dia basa dia o to ade na twene ade no mfa ne nye sebe mfa ne nye hwe
ne mo ade ne so ba afie no ene me be ye ma afie no mo de agya ade ne kwa so wonfa nko sansa mo mpa ade na mo mpa ne ho bibia enu ntia se wo hwe Bible no abra sakwe oso bo nkrofo Zacchaeus ana na nye Zacchaeus waso wa pa no obi obu nu kwase bia omra ba gini sika no mo ho won sa ne no eni sa ade no wo fie na ade no mpede a eho ne ma unya nyina wo so sesa boa no nyina na de kan ho na de ko wo so de ne ma ne de wafa ne ma de what treat na tuma kwakoto baby basa ejina be turn against him esa so ababu am amomo develop wo develop ya kwa we na so de ne fa so boni nso expert na de from akọ papa be ye nyini mu ana wi as no apoto ama na afia so nti so dibo se won timi nko a we ya ka se edi obu wa bo sunu no fie suma bi ni na na kwaji ye okwan ya fa so se just ade ne kwan wo bai no betena se one on one ni a cho kwan be fa ye be ja ade ne kwan boko na akọ ha mi fie no wanya nsade ne echeba be dane no me ejuwe se niema ne wo fie ho no a na nanum gina ano no ai na de mobile musumu ni echi no na se ne me nya start ba busu no ndi se na ya ware na ba sa busu no a afida ware papa bia ma busu no biem mo so bitim je abusu e papa so mo ware titu ni ani ntin ene de ye den ade na omo ye no mo ja ekire die enu na se okọ na nanum ahimfie no ni ade a amamre wo ho kwaside ukude ofie kuda paku ni sa dapane sa amamre nyomu disu bebe enu no mo disu ma Ghana da so te se Ghana da so wuma ye mo asesa. If you go back to Israel omo ye yo mrebi eduru a Israel for timi kwa musie ye ekọ mo nananum na so ekọ so candles so incense bo so nsoma na Israel nye ho ne yame bibia wo so mo kura no mo ye bone kura wontwe ma so na so ene na sa ne me nyina wo ho nte no na bo soma na ye mu se ho that's not go India also practice same to go Egypt me countries be brave na country mo yura visa ne me nyina da so ko ye de ma omo na countries no ma reject sa ne me na ma ne ma be brave sesa e de mentina se e bom pa ya ba ka it goes oh Mr. Solomon Nyansa Solomon ngungoi ade ne anka se yesre Yesu Nyansa de se Nyankopon nya ne Solomon Nyansa ne ye kope ye pa ho de se e pe David ho de oh Samson ho de ne ye pe ade nti ye boy sa ne oh sani nya twom no ye nya twom no a ye bebre enu ti obi wo wa unu so obi wo ye ne niema se niema no ekoye di ma no sofu bi kura na sofu bi ye adwa ni ma abranti no ka kire ma me na abranti na ma me se oba no akotu bosun banka no hwe to kan ya ma me ne ti nti abranti ne kwa koma na ma me sika na ma me ne ka eno ho apa ofro se yo woni na ndofo amu hwe eye musumfo India spiritual doctor ni papa ampa ofi India ban che wasan akwa babi ni mebi ko ne ban ne masonko ene anwasem ko ne siwo yasoe enti se wo ba no wontimi nanti wontimi nkasa akwa no se bi so se bi nya do so yinsu ba akwa ni bebi se bebi ne ka fa akwa no dia India spiritual doctor asema o ka che se fa ne babi pimu kuma se ahima kokobi 18 eda a eye ya wada fia da memenda ene kwesera ene di dwumedi o yasoe na kwase me no nko a edambo kasakasa eno so ho de ba nyame adumi bia be boko e de amon e bia ye galamse wo ye tutututu wo ye champagne wo ye alovia wo ye dig and wash wo ye pepepe wo ye hwegum wo ye gato ne ka chose se wo ye galamse na se o simple asaya India spiritual doctor aso na betimi abane ni watrase na ya masampo na tima sa ejide yesan se enne ahoche ni ohia eyeya e bia de etwere yare wo de kuda da bi na to ni pediem ana se yare fufuo bi se eduabo ye dutuo eso be na dia ba odua eya nto anyama eya agbalagba eye tukoi eye bochirewa eye apepe eye akonodi eye tongobongu to be dia ba odua na se bosu na dia ba odua dia India spiritual doctors mo ka chirewa na se e pa cho bra be pimo yasoe ye no ntrase one on one ye mo na dadwini adwendwini na firi so okokota Sunday bibiri oko all night oko fasting and prayers oko trapake so bompa eso hwentimi sidia India spiritual doctors mo ka chiwo nyina ba akopese tromrika na break kuma se ahima kokobe 18 eda a eye ya wada efia da memenda ena kwesiada you do I say love me alone we aba mama no 2021 India spiritual doctors mo kan ni opese ni pedese ni bia nya efiri aso en se obe India trust me onim na fe die abranti introduction ni na se ma adan wo se me be akwa jiske duro na so ma anya no kure mi ana me bo no mamusu na me pa chi hu se obe start anya sika na nya be se so ben fie bi ni ko fie mi ensen na so nyankopon so ncha de bi so no bi anu na se ma so bi anwi obe ni mai so simi ensa
obi yare fom yare obi yare twa yare um obi aye basabasum akora bi ye obabas o se da mi hu bia nsema ne de eye ni bre na eye omo oba ha ya no ba ye ne ati haban ne hye ne de ma ne kire na kwanche no ye na nya me aye na dom de ne de ne me ekoso do oton boat and not magazine na baka kire se da branch na si akona ni ka se boat and not a saa na o se o ye de woka on se busua bia o na mamre ne na mane a o se eye na enne sua tra ne ne manti ana ma ya se sese ne ma fa buo e ma saa ne ma no timari ka chose se saa ne ma no ko so na vera ye no ya ba betina busua nu we se busua bu ha o mo ngo abusua bi akọ wa nkura unye sika abusua bi wa yare nko a abusua bi ha ba lock nko a abusua bi wa mu nya ware abusua bi ha se na tie abusua bi ha na tie abusua na ababa ye no me ababa betina busua so na edi abusua no so na esian se ade na wo ne kwa mo fa so ja ade no kwa o pese o kire mo se onu mu nya nyaye o so koso aye kopem se o baba India doctor ne ne mo transfer o se ko fie ho a na normally ya ne ye kwa ta ko efie ni ti ya abusua efie ene abusua pe ni nyina aka bom na ne o se o ye ne a reverse ade ndi amon na afere suma ne ade na edifie ni so na akoboko ebu o so ene de asofo aba ena bosum bi o fie ho ena edi munya ena suma bi am na bi kogiye na yen kama amanfo nti ase ni se o se suma na ebosum ena nipa na ba nipa ne de oni ani o wo na awo ani de na wo ka na de na wo ye ama nipa ne nyina so ndwe ai bosum na mo na kogiye bosum ne de etigare bosum o de pa no aka ne sa no aje ne collection no asoreko na so na nam na wo bre unu se etigare sofo eye friend say abosun ko na miwewe unu se eye bosum no a edifie no so no a wo ko sofo no na sofo no ntimi no de pese o ti ase ne se won ntimi ntina de ko da nipa no so aka na samfo no ko ne ne pese e che ne se encarnated ne ne nimpa ne se sofo kutia bible no preach no aka sempa no ko but enema yesunsun nyuma fo adwuma ye no ene no ma je omo ye enu ti de bia no ma ne tro kan de bia no ma tro kan na me te sofo no makọ me ko all night me ko a friend is saying 21 hwan me ko atwa mountain sofo si en ko park so ye go still na da so gina problem num enti busa ho se senka ye papa na sofo na akọ ne che o wa ani a enti ka sa direction of the man no nke etu ntwa ya na oni direction I try your friend say matra makọ try your luck no fi ase be ye ase fa but the thing is you are so for adwuma any your spiritual is adwuma e wo ho who's that connected answer obi kwa beti am agi so wo ani answer obi beti mai haban ho adwuma je se wo haban ho nimde say haban kasa enua kasa sa ne ba ni nyina ewom but ene abakọ ebibi foforo obi to bible 26 enya bench ba ko mienu bia pa o se me hye nkom me yese de so enya ni se nkom be biro mo hye nyina hefa na kwa kosi enu di sa no me no o se okọ other countries bi say China okọ America mam India mam sa no me na ka ne Ghana omuni ma de kro no omuni no se word bi a friend say curse a obi betimi aka no de ato so na ne ana tieni ye nua man me fa akonya we so asrem ye nua ma ga sna e ba no mo ha adwene o man no to nsem de ma wo mu ene wo mu su ene wo mu ne yo e to nsem de ma wo mu mi ye case bi okwa to nkran dokono nkran dokono akwa to ko hweso no to nkran dokono ne ko ba bi e ugina wa pena mami bi bae oba na se wo zemro afon de o masem o fichire aguro ma begina ayinanim no de ne hu twi wo e ho apewra se ma den na de hu twi mi sei e ho o se na mo bag tikiti bi shon moto obi e ne bag no use spray no ko gina che no di spray me say sister ni timi dware ma me tin funam kankan ne to o timi dware bo spray dware ho ahwan ne ma ne keka ni nyina bi deodorant ni nyina splash e de ni nyo bi as back you believe say obegina won cha ye meet mienu ase sebe kafra ejana na aba won one pan boni won ne yo ni atodi amanti atoni me da to na brabos ye adwuma bi sa lady bi e maame e ne ma ne manya asem o ka che ne yonko sa mo sori a e na mo nwene mo mu huan ba na anya ware papa te seme me mama akoma na obi a we ya wale akaka che o SS3 obewie na se kache o mo friend kache ne ba no o se na se kache so wie suku a mo be hu aware ye papa bi ni wadi be be ni ofidua we afana ba ko sa an wo ye niema kache o ne teacher se twempena headmaster for twempena assembly man for twempena avira kura na tukotidie ba force wo krom enye se wanka so nti e ba na ye nhwem ni nyina ave ko wi an se ma me ne ba bi ogina kan no onua ma no ba ko ye ba ifo no kwa ba ifo camp
ana koto krama twede bre ne ba no yes koto krama twede ba ebre ka chiri kraman twede bre ka chiri so se krama de ayi ba we di na na no ko pass mama enu ja me say nipa bebre anu eto no me de ma omu suban na omu ne ye oto ne de ma omu se prepi obi tun a otu ade no waka say me na we me say no ene hweyie no am obi anfa bi anyew ana wanka bi ankyere obi enu ti se okuba na bi se nipa no ho kura bon a ta kwa bi so o da kuru a we de me da ase ana so fi se ma no o man ene be tina na toy enti wonam kanka wotwe ni meet nu ma na ye de wo bewu me nua me o me kuma wood movie ni ade de ahwe ebi timi tihwefo no de that chem na ne hu nyina ye tantantan pata se eno nje se ne ho tan yo na mama gra ya o ye kurasi movie ya ahwe no da fo no mi se iko no na ye se o wi anu abedwa lati polish o na ne timi no akọ hu wasai na mama gra eno ntimi sre situation bi wana akoma na o react ya wahwe ni ye se wan hwe ni ye timi to no me de ma eno ti no me baka o mi no me na huro bebre yo bi wa ye busuamu de ene da abrabo no so ani obi wo so a eye nipa na nkasa ni nipa bia ne nano ena akwakofa no me na ba beto na brabo so na ne na tense afa nipa no ba enche na sene na nipa si movie man no ne ne ma na so asade ye de etete obi wo ye ba tan ne ba etimi hwe no okuma so wonka okroke so wa broche wo hwe no ma me timi ko gina ba bi de ne yonkofo ma de ne batwa ne ma ne mpoa mo hwe me ba na mo hwe mo ma bi ye hu bi mo mu akwa ne ba etimi atonte so ma no me ba so asidi wo hwe mi yo mami wato asema ma oba mi hwe me ma ko school mun ni made mi ye a program bi say ya papa bi ba mi che papa ne ba ne nche o so ono ne ba a one ne ti ono no ko wa no oba ana ne yire so ba de baba o mu mi ne de o ma anwo ba na tie say story nti e ba za papa na hwe ne yire ne ba sa hwe ne ba no o hwe ne yire ne ba na o sa hwe ne ba no na say papa ne ba ne ni made ne yire ne ba ne ni made enti when I resource ba na papa ne bu wafu eti when na results ne ba ne bibia sa na ma me ne pa bi dia ma ne ba no so oja obaya wa bon ni tikura ni mu ani wo hwe me ba no ni tibu abu ani mo nima de ma me papa ne ka se hye ma me no ma me na nka hwe na otu ho na mo akura be no di first obu ade wo yese JSS one was starting num wi onum tramo ade bi ani kwaso no yese ne madam kura dwo so odwa kwa no tete no wo hwe ya to ade bo this one for sikanto preocupa kwani suban ni biases ma me ne fa hefa enu ti na ka che awofo ne tivos ya na prepi ni wa no ne ade timi ton no me de ma oba enti ke ye ne na papa ne kura ka se oba ne mra ma me peti champa ne ma no na ebe yi no encourage akwara nka ma me na nye ne ya but o de ne ba ni twampo aware nyina ewom minim konfo me ne okrom ha no mo ware fie ba ko na guy ba ko so no adwuma bi a wo ye no odi mu sika ana odi ye show enti aye ba kwa na yire ntim ka se me de mi kunu no bia mo nsan mumu na yire na ten ho bibia o ye na senti abusua no mu da bia ye bo be ma ne din ana wo hwe wo da wo kunu de na onima ane se wanye mo hwe asema sikunu o mo ba hwe ka mo de ba hwe mo bra buso mo bra obi asika mo bra ntima o mo brewe wo kunu de ekunu de wa ware bi you assistant na epeni ana onua na ni kunu no o discussion show no so na eketwa enti aba sa na ma ni nua ketwa kwa mu peni no let's have a host maba eti e ba sa na maame ba ko ba ya maame akwa ne ba ko maame eya e no tu ho na mo akwa free year deal adwuma ka se bi pa okuma sia akwa ne free year deal 17 good years ni yanche ne da ana maame ko ye luko ye ho ne ma da ko pe panyan e se abrante manager sam na wo ye wa disika susu ye ko mu e sisi ko fa old nyina wo se ye se soro power na anase so power na mu nua yan na yiwama ye check ye over 20 something billion is what they can afa ni fia wasie ni sure awo ye we nyina ate ababa woni ni eni to no me no ye to edema abusuan kasa so wo bi na abusuan de ne anate ne se amamre na o se ye ma ade no suma ne ade de na wo fie se abusuan no me abusuan bo som ne ade ye nya ma wo mo no na abaye no me de amamo ne mom no se bia sa ne ma no wonam ntimi a o de bra ye okuma se ahema kokobi 18 eda a eye ya wada efia da memenda na kwesiara ne ne watena se 1-on-1 ni apa u se suma ne obebre ebi ye tongo de suma no ebi firi esrem ana ye wo etian frama ye wo tigare
ye wo ho ni nyina na oba ku e friend say hura sasabonsam o ye suman ni suman ni amfan firi ye pe so ti amfan firi as yes on pancho ni suman ni suman ni friend amfan firi no ye pe na sa amfan firi no anase hura sasabonsam no wono bakura ansa na tiam from aba wono oba ansa na tiam from aba wono onsro soldier onsro police obi o iso tiam from ano say tiam from aba no so na kikiri say police tiam from an be tiako Hura sabonsano oye mosifo suman ba sa suman no onsro police onsro soldier the suman ne ba no oye adwuma na ye police na ye soldier na also ba no ama na akoda na be so no mu e be o electric shop but etiam frama de esini so na police pia de police soldier obetiako obedwane sia so edisani mani na ewo ho enye se ni ho wona na ekwogiye wona na nsabe ka frach onye jimifo wonim ne bebo abusua no etedum so a o e bia ye de yempe ye hu Kristo ana o ke ahoto abafi yempe enti kwa be ne yemfa so on se se moti ana se sabonsam besoe woni pa bone fo besoe wa ye de to ene ikosua ne de eja ne kwan ne e pa che o ne se unzen kan tete wo pe na bia so na fufu to ma no sasa ne se egunu nim nya adwiri edwo de kan ya mama ndada etu we sa ne se wo krokro ade no akoboko wonu ni asam wo tene bo nim ne betima asi ebi ko betima ya de etwitwa age wo sasa so no oba hia na be so oba bo ne beba mo ntem a mo twimbra na mo jare boko na da chi akura hia ne mo sa ye de timaka na ya ha ne de oh dabi ne woni baga onya tisi asi suma na aboso no godu na ni abere okoyi godu no ne mo ne hopo enti no me no e won bebre na no na edi nkrofo nya amafo aware amafo adwuma eseye amafo abrabo enkoso yare ewom woye abrante be ye na adwuma nyame nko anko wuye ni fie amakwa kotu ai sa suma mi refini di mi refi sa suma na mse ewo baby ese udura na de ka afro be pono akra side wo de covert no uduru ese be po bia ya sina de ka afro be pono ko ho baby na sa suma ne wo na mukotu suma no suma ne e ko ne de ma ye mfa mpabo anko suma se oni ma bebira ochi na brand etimi be gina fe no preach ya se suma mfa preach ho uko baby na ne yesi mfa anko de no awura ho ai asori dem credit mpabo awura ho ai de be ye yesi setia oh no awura ho suma ne nso ya abofra wan ka ne hwe etu o ye sa to aso e de ne to so nso opie free suma dem na kukuru se electric show e fom bubura ho na no chi ai onya stroke be 7 months wa fa anya asem osinya wo ne free ana o course ye ne o so ya okokoma almost 3 months and kumukunu na suma no munkum ni pasa afi ne bayan ne se obesi abusua pani so ontimi ntina fi to mon san fa ne nko na yi de be na ye de wako na ko kan story te ba akokra ya ntwero ya nye ye be de ne de wako se suma ne wo ho abaka ye wa amamre ho ye ni suma ne busum ne kasa ya amamre ne kasa obeka ba bi ofiri ba ye ne de na koboko woni ni ye ja ne kwan ye de ne ko asundum na se de ba ko efiri ya ko wa side ho esuma nkese na se suma no na emafie ofo sika na ne ana enie akaba 6 months anasa 3 months ne do Christmas and not starting no wa yete se mobro na wa be bo ekuro nfinfin ba bi ti se mobro no obo ho a nipa etwam de wa be kan ho asem bia no otie na mafo di na tem na we de eni ene ani bia ba Kristo suma be ede ne bo sunne be ni no oye din na afina ebe sunu obeti atofom otete ofoma edi eja tractor ba ako ene hye no na afina sunu a ana mera no sunu a mo ka mo hase ba record mu nyina wo approach record wo beba na owia ne asoja funuma no ne de saade ne suma na tum ebebe na ye ko ti se eja na ebere ye ko ti se eja ne nyina ba hye nyina anyenso ewia na asan adwoa etum adwoa etum na akowura suma dem no wada ade achia ade achi bia yamfa ni pa mafi obi a 20 30 40 20 40 30 obechim ma ko obechim am kan ho asam nyina be gufio owia no twabo amamo obi antua etema fi ofo di suma ni nya sika nkasa wodi na wodi die be ni yese bosunu na bosum be ni no a recordo
waka obe record o timi chi obi chi ne ba chi ne kunu kulo bi o chi broni free London ba me nchira ba bia sa suma no a very powerful suma o to form afiafi na ne be ma no hwan hu ni say ukona so semdua no so a bibia nso no mu osema de say ne awia ne sem ho o kan wa so finti krom of what de o munim ade no e ba ya ma be nti na akokọ ne na onya omo enti obo no na say ha ye be cross yi ube hu na de bi enkasa enti abe area ho nyina na abeda na area ho di enkasa because ade no kwa kan asem a onya ohio na mo hafe ne so no tito form ne de ne tu janum ne jane boni hini wie na wo dwone ne ko to ne dem ho wie a obua obechim 11 no uba so sika open wo kan sika so okase wuntu osekọ a ebi ye so bu bi ne nkofo bi a so fo ne di ne nim no de o baaye wo tima anye ho adwuma ana oba na o kan o se so obeji se 2050 we dey kwasasem kafra say TV so ana suma ne bufu ye kwa ni free one mo ba kuma so ma anu wo sin sofre ni mu ni Bible wo mi o sin ni nyina wo sin krofo ni nyina we very dangerous woman na time mo tell me ho asem e be fa me koye me duru ana me ro me mpaboa ana me bo ago na me ru adem ho so wonim dada minim to me ru adem ho no mo di na so mo mra so doctor ye tena ha twel na me ru adem me bo ago na me chiaye na so eja empenifo mo ha me mene nchen mo me ni tumi nchen mo me ma asem se no mate asem se ntina me ba edimi ba me ba na ho brase kwa so mama na kakaben so ani obuom etu de kotodwo gu fom ensa dan sayem me sere mo ensa no sei na ekoso me se me mo be kasa se enye wo hye so aho brase so ne mo nkyira me ba bia mo fure ni emfa mo nko na na mo fra na abaro mo ntimi hwe mo so omo ntimi hwe mo so afa mo so ekuro wo mo nko mo kuta na almost 100 houses kokofuo asase good omo panye hwe meni ade ne kasa ya ave ne dem wa ekum ombu ofu na me da so gina so na me pacho more than 30-40 minutes ave ne dem wa ekum ti se ne aso je ne nwisi bi pie obi aso ntimi ma ho me pacho na me shem ti na me ti wa me tirim ni se me mpie no mo nwene ho no be so ko ni papa ne nana no obi no mo nwene ho na me pie be trans ma di mani na ko to se be ma hyewi ni trans din ya kakra bi na me sa bago me bago na ngi se ndaso ho na me bago se me se madaru mo nana India doctor me ba mo se me pie na me sa mra ma betina ha che mo mfre me ndi mi a me sa ba afre me ho se demo nyina e bai na e bai ye ho abai han ni magura mi wura na kasa bi abate se Arabic ntwena ye Misumenti Arabic ntwena ye wana me fana mana ka Arabic ntwena na se mada uruma mpanifo Arabic ntwena menti kasa ne bonu mahunu ntwena e di se mwadom media ane mo nka ne twi ya brofo kura mo ka menti mo nka twi ya e di hwa na kasa ne ba ya abesiye na me se me pa cho metwa mi fun record se musika no me se recordo bibia wa na me se na me di we twa to mo ni diem mi pia mo mane ka mi tirimo na makai mo sa be yi free ese wonim be ntrekese ye pia no e gina ho din mo na tati me timi nkasa mi bia no kasa ne ma mi ahia kasa ma asem ba de ne ba yiro na ba ne kura makompie afa mi gina ho saa no mo ka che me se junction di wura mu aba o mo ho no bodani bi te kwan so isa bodani no te kwan so no wo ye oba yen peka ba ni slit mu no ni yen fa nkonko hye bodani no obi afra dada da bi mu no na village ye konya no wai ahwane so se matele ni bi twetwa bi pempam ni bia ye ko hye maami ni de ne ba o musuma da ne kwan na no ye de ba suma da ne kwan na ye amamre ni bibia ma na de wura ho no baka me sese na police asem se de minim maami ni wura da mo wayira efi no obi edwane ni mana na ekoso nyina bodani na betina ko no monitor sa information nyina no no na yesu man no yo chira mamre ne sesa ne nyina na ba ko lan cruise ye di gumwa ene ye fa akofo dua ne wurawura mu soro wa ye de ko okromirafi se wo akra na se wo ko Volta region share kwan so e wo honom ye se bipo bi wo honom
na agye so de ka esi ona obi di akwa ama no otwe ni ska e ho ne de suma ne ko edi sa wo suma ya enye ne esisa se de begujam ni ahye no so fu bie no betuma ahye suma e bia na nye suma yen for so no yenye yire no e ya krokro ne ne kasa baka me kire wade bi obi ansua se wo ko ba bi ne ese aha no yenko na mo bibi nti o so twam na wokọ anase bibi nti o so kwa wo be wura no bompa e wo tirim se me pa cho minim pefense ese na ye ma ha ye twam ha na so sense o se me twam kokro fufuro bi so ko ya ade anase ma ade bi da o se me befa eno nti na me ba nti me sra mo enye asombra kye ye se me mumo na mo bibi nti na ma me aba ye se me boapa omunim omunya ohwe omkra be guide o na so akoye ho akaka be nsam na me de me yesei na me de me ntia na me yesei ye wo kroma na nsuo bi yire ne fa bridge so ne ka se hey krowei se nsuo ne fa bridge so ye ntwa tika bia ba na aka kire asuo no abodwono no owura bridge na sa no twa so fu bi ne nkola so muni gidie o ha no yi ba bro be gina so na giri gegege otin ahwa na driver say so me ha na video so wei me nko me kura me kan ye kura de bufu kura be yi mu ntem ano so bra o di ki aso ma be me ensa ne yire o tuka wanu bridge ni fifi na so na twena ko she bridge no enu anu wawu yes ye fa kaiser de ma kaiser ni fa nyame so de nye de emma no na se India na se nsema wo kan bebe nyina no na se abusua enei ye wasase wesu anu no me dodo na dokura abusua bi no na se nyene nyina na de na no kwaje ba ye na e nya ne mom bi okura ya no nsam ene ne ma bi de nsa ko keka anke nse se de nsa ka de sa anu we de abusua se de ko no ekono wankasa no o hwe utie so na mebusa se wo de ne de he ensa dodo na India spiritual doctor waka na metini ye se wo kan wo de so utu di wo se wankasa hwe ahwe mi wankasa hu adwiri wo sa asapo asaka na mebusa se wo de na ewo mu no de he se ye nsanom na wo de wato mu tintan ebia ye ka bibi na waye pe ne ko hwe ebia na enu mi se de kan ya no bia kan to so e du nya saa uwa na uja obewu akoda no wawu ensa de bebrebe India spiritual doctor na make am for ediama pa uwo spiritual marriage obi so say promise and fail me de edi nya ipa chow bibi ene kutam masanu ma no esu abrabom enya kwa asakwa ebia de kan na ye no me ene da so eti India spiritual doctor na make am for ediama o say na yi bomodin na kohwe no e wo ahenema kokobi 18 kumasi asem na me no wo kan udu ahema kokobi 18 mu sedi fa so sambo so kakraka ani pasa dem a wiada fifi ne ho na India spiritual doctor owa obo adwuma pa enye asem ketwa bipato do as I say and so ye no na so ye ho love me alone to me nko a be ma na so ba ne wo ho no na nsentem wo hwe ne ne ye bia enu man sheda so emfa ma usa bipato we nya sekan enya mabo enye to atoto ye India spiritual doctor make am ma bebre na kona ne ntena se na afi enuma bia wo nti ase no onuma suko na omwa na bibia so de entimi nkoyie emfa ma pa woye adwuma eda yawada efiada memeneda na kwasiada eda yawada efiada memeneda na kwasiada na India spiritual doctor woye adwuma the numbers in patron screen asia do na ego ebi so a wo de sabi woni huna de ne mom de kanyina no otu osuma mfa na ma no ema wo na ye wia wa free India spiritual doctor na woni no edi nkomo na wo hawo no onwa no kra ontu asia so ensa fanka ho emfa ma wo na eni de entimi mera wa brabo be pato numbers no ye 0240 55 3682 0240 55 3682 0240 55 3682 we any India spiritual doctor number say me kan na me kan wo de waso na wo de tie ipacho choto ho obi so ntroma na afi ye pomwa wa fe India doctor na afi won na edi e ho enkomo pa na etimi abo India ye wo kan no me asemi ina na no nyanse mu no jomdi ba busua mu na na ebedi abusua nya ana se nye wo kan ne se bomu ni ba nya se ba bo abusua ni mom asobra chienti ene nim tia ye buye enu te de sa ono enso abana yo baka me da so re sanity
onu se ya ne ye kase ye na no makoji suman makoji sumu sirim makoji bi wangona makoji wo hefa o kase tia una nan se bejimi bre wo yesa wabra bokra bese san we ni mo bi en kan bi da una nana wo se wo ye bejimi bre so akoji so akwede wo si kumasi fie amwa betre kumasi fie asua adwuma akosuku amene wakọ animu nte ne wa ye krache omo de adwuma bi free adwura side hon mum se rekoye ji ho abrantie no sorry a no kambrofo didi fie of what them uncivilized de ben okay di o mate focus here it why say an pe ne fie osuman kaka che ne maame se ne bani turu asem na wo ye ne omo na so no wodaaye omo ne bo ne ho ban ma ne baaye ana obedo omo na so omo na hwe na na kosuku ne pass na ye omo a to omo ahwe ne omo kire na de kitu e oh eya no kre odidi atam na wakache ne sof na ne sof afre ma me no de amabusu apeni odidi o mata kwa nka hwe o se ebe tuma no odi ka ye ne se okum sof ne ba openase owie ye no hye ne ka owie no ma sof no san repu akola ba ko o me odo so no owie boy no okum boy no yen kasantia wo mu uni ani odi ane se twon ho nyankopon kro wantima nkumpon sam otie ni ye o ye dwe dodo ye ahoma so dodo o kasantia suma bia ho odi ntimi no nyankopon kro bon sam ya so bra chie no ko ba ne ba asase so wankuno enti sa wo bibi sa wo ntimi an wo twon ho o se me na me mo ne mo bi bu wa me nye o yi wani ne wo na ba be gangalia bon sam ne Yesu Kristo si a wa hia one on one no obo bon sam asun ota no hwe ho obo ni blow obo no otimi bo ni de na wo mia person a woni hwe anaju kura kokoda kro ne ebesi kura wonim na utimi ko jina ba bi ko didi atem woni ko tre woni nton must be very careful akra ya maybe am say friend teshi blow ai for sundown abrante bi sa okodi krum e water ane duru kwese na omo kwa asori una wanya wa asori akoi mo so ya motete ha baye nkwa na bosonsom ane e mude ane didi atema me kwa asori aba ne ye be bompa ye ofia ha okwa asori na oba na ni afira la ila ila be ye kaka be nsem ya twachi no kwan babru na twade kwa fa bompa na nti wani oh yesi fa kaza de ma kaza ne fa Kristo su de ma Kristo o se wonu wa wie ni ese de na wo kan om de abrante bi ba me nche me bre me ni nsuo ni kasa che papa o se ai o mante o te nsuo so na me ni bodua ni obi aka we nsuo su fin no ko jina nsuo di nsuo na chama ro kan no be kan agu nsuo num ene opie no bae ade achinya bepepe no abodam pasa ye mfasu sa no me na ene do do na ye akasa yesu ene ye ne yo ensu na dawo na nanum ya amamre unnim nyansa nche wo mu eti una so nya amamre na kan wonu tuna na obeye wonye tina oba bi esa efie ni kura wotun no sa ne ma na yedi si fie no what you say and this wo ye ne ma bi sa no ahwe ya at the end of the day na vira kwa kotwe problem ke se na diabra afro wo be ko asori fie we na ma ye bre okwa na ma ye bre emre bi e ogo so ya miro fiko no nkura na ben gos ni na uze so na friend na ko gos your friend go ababa wa bi abiro bi tini ba bi adwen no na so na yesa otini ba bi dwen ho na wa baba mu kwa koyemu tu se baba mu kwa koyemu tu kuta afin o mo kuta o mo niema mo hisu salon ko de no ana abiro wasu kuta niema o de ko abiro aboga maba kuta ye kra ye nya na abiro aboga kuta obi bia de ko salon wa fi wo mo se na maba wa ni suba mu mu ade eti we no mo kwa na ba akoko pen ho asem abiro aboga ka sa wa tu fi ye o se ti mo ni nso ade mo ka sa mo asa ba betwimatare mo me da asem nkoi abire mai maba we beduru ya omu twa ato akoma nyina na emansu na ebasa oni nsuo kasa enye bete won se nsuo nyunyunyu o mampani bibu mampani dada bibu be o se won nsuo hie fa nipa ehwan kofo de bu sabe o so won nsuo hie atawa ne se kofo wo nyunu ero won nsuo hie fa nipa nsuo enyunu pa ba ye kan sema nsuo ye no a mi do nya me ke nsuo hie kro baka kotumo ja nsuo nyuna ma
enti sane ma na ekoso ya brebom ye hura no ababa wadu so fefe every man every now to be abema furo ne di no from January to December member be January to December bosun has a 12 as member be 100 di no wa buru bosun na oya ababa hoso so a sa de ne ko show a obema ne be ma bra la show no yi afiri ho na be ma obi a wa mre no abedi wo be ye adwuma edu promotion wo de watu ba bi ensem bebre India nkomna e depa na me gidi ye se enso ya ye beto aso no me no de ye be kopatu be bia ka kona finance mo no ye be kopatu ye du blu pa ko se se bi won so aye pe e busa na so techi mo ere ni creativity e ho ase pa na answer na no ye nim se ebusa bi wo ha na ejabi ina no me de kofa eje ba be so ye ina je ti chance ye enei ipa ni tiwa o be ba boy ti fi se jara se oh baka me ba enye eja nko an yan ka se ni pedua ye so no ana ye kra no ye no opie nsu ye no opie ejem ye no opie wiem ye ba bia ni no opie eni se abusu bi dam so na se mo mpa enye se mo koye ade ne force o onko ukro ni ba bi ofre me ka se e bia yakwaji sunu na bi mosi bito ai friends atega unu ba bia atega free ne dan ko ofre mu e na be mo free onhunu o de abrane ne onyan hyehyɛ ne entrase ba bia de ne free ba bia no ye ben ho ade na de o ma de akọ memempo mememfanya me sasa me ho me nsom bosom ho aha me fanya tu do ba ye ben ho ade ama ya me di mu na de ko na asumdu aba ne fi mo tena fefefe na ne suma ne ba ye ba boa mu nyina no wagya ne ho de ama ma wonye ne basa se ne be asumdu ye beba abusiafo se de komunisia de no se maka che se bebi edu no ye bebi a emu dopa na ye di besi ha na awrade ya dum a me gini ye se ye san se de nge peto asem ya so na ebia na ka ho se ke bebo de so e pa chew e dan so a ya ye di honkoma ye meka na fe ozu atime ma bia se pa na India spiritual doctor maka che se wo ye adwuma eda ya wada efiada memene da na kwasiada eda ya wada efiada memene da na kwasiada anopa nonson edikosi ewia no miensa na afei India watoto na prono se hon dia disade tie ansa na wo ba wasan so bie prono e dia ma na no watena se na afei ya ha wo no wahwe na wapa no mesi bre e dia ma bepacho the numbers no na gu ni screen no asiye no enti ufa bu bia ye story a obetimi afre na woni India doctor edi ehon komo senso se be kan ye no e bia wo de wo do aso yeti nemu se be wani ehuna de ami fa na ma na emawo na no se story a wafre India na afei woni no edi ko numbers no e 0240 55 3682 0240 55 3682 0240 55 3682 I don't know ebusuya se maka no yesterday akwenya ho ma so bit my friend India spiritual doctor na afei komo bia ho bia no na wato boase na wona di na wona so wato ne boase na afei ne papa so di gwa ma fa gudie eye wo dia no on so timi abo sa pa ne so pa India ye ko asem twato ye me ka cheche fo nyina ne se ne ye kan nyina nya fadi egro Bible ne se nye ne honam ne moja na enya enu ti ye ka cheche ne se wo ba ho ontimi nante ontimi nkasa ye se nsuo ba fa ne bra twere yare ekudada anase obi a wato ensanu anase o man so twime dendenden ana wuawu asifio ana wani yare se glaucoma cataract anase scar ana oni na wisi ehunu hwedi afa bra bepimu India doctor nche afeso emma ne mema na mubu mu kwasea no ye odu eyesight say love me alone ana you say obi benya pressure say ensem bi won ne yire ntem India doctor say bra obema na nya adwuma ayekete etimi mpawa ayekote krawa etimi ngo ba dia India doctor say fabra ana say oye una na bi papa wabeda son daye e wo gold ho ana gold makotumu dia befie na so mu kwa mo kwa so a mo betimi ama gold no de mo gina gold no etimi ma didia India doctor say mo mra ne no mo entina se otumfo nyankopon ya adoma bibia be ye kama ye okuma se ahima kokobi 18 eda a eye ya wada efie da meme da na kwasiara ana eduabo ne adutuo se de tongo na aba odua yo woni na ndofo amu hwe
ɛyɛ musumfo India spiritual doctor ni papa yi ampa ofi India bayan che wasan akwa babi ne mmeri ko ne ba ne masonko ɛne awasɛm ko ne si wɔ yasoɛ ɛnti sɛ wo ba wo ba no ntimi nante wontimi nkasa akora no sɛ bia so sɛ bia nya do so yɛ nsuo ba akora nipa bebree nsɛm bebree ne ka fa akora no dia India spiritual doctor asema wo ka kyerɛ sɛ fa ne ba bi pim kuma se ahema kokobi 18 ɛda a ɛyɛ yawada efia da memenda ɛna kwesera ɛne di dwumedi o yasoɛ ɛna kwasɛ we no nko a ɛdambo kasakasa ɛno so so ho de ba nyame adomedi abɛbɔkɔ ɛde ama ebi ayɛ galamse woyɛ tutututu woyɛ champagne woyɛ alovia woyɛ dig and wash woyɛ pepepe woyɛ hwegum woyɛ gato ne aka kyerɛ sɛ woyɛ galamse na sɛ o sample asɛya India spiritual doctor aso na betimi abanye ni watrase na ya masample ne tima sai gide yesan se enne ahoche ne ohia eyeya ebi ade ye twere yare wode kudada bi na to ni pediem ana se yare fufuo bi se eduabo ye gutuo enso be na dia ba odua eya nto anyama eya agbalagba eye tukoi eye bochirewa eye apepe eye akonodi eye tongobongu to be dia ba odua na se bosu na dia ba odua dia India spiritual doctor asmo ka kirewa na se e pa cho bra be pimo yasoe ye no ntrase 101 ye mwa na dadwini adwendwini na efiri so okwakotra Sunday bebri okọ all night okọ fasting and prayers okọ trap so bompa eso hwentimi sidia India spiritual doctor asmo ka kirewa nyina ba akopese tromrika na bre kuma se ahema kokobe 18 eda a eye yawada efia da memenda ena kwesi da you do I say love me alone we aba mama no 2021 India spiritual doctors more can you person ni pede se ni bia nya efiri aso en se oba bia benya na ware me aye no ade oni be ma atena oni oba atena ene ma bebre ntimi nkoso ma ade abra you do I say love me alone come back to me oni oba bia atena wabo ni ye be bia atena wabo ni ye nenso afan ko sigadia India spiritual doctors wo to ne sadia for se bra nye do I say ma ye love me alone ma ye person o tia se enye tuotuo enye blade twitwa we ne sadia aban saka be pimo India spiritual doctor nchene ka jiro doctor mesro ma hwe Bible school me na ko nursing training na ko teacher India eti ye na fo wano si na afi ye be na ye so but as ni aka che fonya ne ahwefo nya ne se wo ba ho ontimi nkasa ontimi nante ese nsuo ba atwe yare ne da bu sunya ni so ana ensanom ana adwinso kurubo ana so no oba bi atena ne be ma bi atena obu kwase a you do why say domenko a love me alone ni nyina wo ho aye no ya so come back to me ana so udofo bi ana na bi osun no aba be so daye so this ka ko bi asie ba bi na mu huna oba India doctor nche be pene de ama se ani yare so no yonko bi so udofo bi so ukunu bi so a se glaucoma na se cataract se nkonko yo operation na ni huna de dia eye kuma se ahema kokobi 18 eda a eye yawada efiada memeda ene kwasiara etina di susu djuma bia eye duabo eye akonodi apepe antoanya ma bochirewa bobo ene dia bodua wada ni dua no akonkonfo ye twa akokọ afa eso still wo bread ya India doctor say bread bia na dua na ni ye ye be profound ni ayaresa sonko ye dia ma abujanfo penifo say de da ye koso ya ni petri aha na ebrema kwa na time with India spiritual doctor ye de mo ebesie na ye na ye ko MCR ye na ye kan say okay na fi Frank na fi Lorita aha yankubo nshampa mabo adwuma nya sempeto ye fra me bakayo kunu yankubo ne so radi aduma na wo hwese ne esan mo behia yakobi bia yo woni na dofo amu hwe eye musumfo India spiritual doctor ni papa ampa ofi India bayan che wasan akwa babi ne mmeri ko ne ba ne masonko ene awasem ko ne si wo yasoe enti se wo ba no wontimi nante wontimi nkasa akora no se bia so se bia nya do so ye nsuo ba akora nipa bebree nsem bebree ne ka fa akora no dia India spiritual doctor asma o ka chen se fa ne ba bi pimo kuma se ahema kokobi 18 eda a eye yawada efia da memenda ene kwesera ene di dwumedi o yasoe ene kwase we no nko a